He pone kua whamori e tahama weheanga fōu he tau whakatuwhono ha Niue mō USA. Kua whakise e onoanga ha Jacinda Ardern ke he tau Ocean Conservation Commitments ki New York. Mo e toko ua e tau whānau whakakoaonga pulotu i Australia ko ngā hua mai ki Niue ke he tūrui mahina. Whaalawhalahi atu ko Aukalo Sana Soni Hall, si hanei hatu tūru tu wala tala tutupu ke lata ia mo ia whiawhinei. Ke he māmhea hui ne awhi ki Washington TC i Amerika, ko mai kia e tau whakatuwhono ha Niue mo United States of America ke whamori e tahama weheanga fō. Lahe mahuinga e maweheanga nei, ko e whakawhituianga mawhala kua whakamori ke he whono US Pacific Islands Forum Summit i New York. Hanei a Saraya Mangawa mo do wala tala ia. Kua whakamori he palemia Lilifu Dalton Tangelangi mo e US Secretary of State Anthony Blinken e maweheanga fōu nei. Ke he māmahe aho ne whakatoka i e taha whakailoanga mai he White House, ne kua maika e Pelesiteni ha Melika ko Joe Biden ke whakakise hana tau manatu kua whiawhia ke whakamori tau motu ne ua. Me he mai e Pelesiteni ko Biden, la he mahuinga e whakawhetuianga ha Niue mo Amerika ke he whalua tau matanga hua ne kua mahuinga tunga ke he lewekianga mo i pui he tau wala moana he motu. Tau mai ke maweheanga fōu nei ke whakamatumau mo i asiha ke tau langumatai he whakatuwhono ha Amerika me motu ko Niue ne kua matalahi mo i whakamakamaka e tau ngahua mo i tau whakawhetuianga mo i tau motu ke he lalolangi. Ke whakailoanga he whakatuwhono Niue, pe he mai e palimia Tangelangi, la hea mamana ki hana mai whakatuwhono ha Niue, ke tumau mai whakaholo ki mua e tau whakawhetuianga mai motu ko Amerika. Ko USA koe motu ke ua frumalima aki ke whakamoli e tau maweheanga whakawhetuianga mawhala ha Niue kua whakamau ki ai. Ko e tau whakaholoanga hei whakatuwhono mai matakau Niue Ocean Wide, ne whakahoko ki New York he whāhita puka mole, ko whakalataha atu pauaki e palemia o kioki ha New Zealand koe lilifu ko Jacinda Ardern. Ne whakamatala ia Jacinda Ardern mo pehe, koe whinau tu pauaki a ia koe tama whiwhine ha Niue, ke whakakise hana o moianga ke tau whakaholoanga mahuinga nei kua tātu e Niue. Pehe a Jacinda ko whiawhialahi a ia ke langmatai e te whakau pehe nei he motu ko Niue ne mokoina lahi ki ai. Hanei a estabawihi mo do wala tala nei. Pehe e lilifu ko Jacinda Ardern ke hana whakamatalanga ki he tau Ocean Conservation Commitments, ko whiawhialahi a ia mo e whakaue atu a ia ki he palemia lilifu ko Dalton Tangelangi si pihia mo i takitaki he matakau to whia Niue Coral Sisi, ha kua whakamoli e tau manako nei ma Niue. Koe tau whakaholoanga ke matalahi ai e tau motu ki ke lalolangi he talahau he lilifu ko Ardern, mo e paleko atu foki ke he tau motu lalahi, koe pese e tose e motu kai maeke ke tā mata e tau whakaholoanga mahuinga pehenei. Ke whakaosia ki hana whakamatalanga kua wina atu e ia ke he tau tangata mai he tau motu ke he lalolangi kua whakalataha atu ke he tau seanga ia, ke o mai ki Niue ke ono mata ke he fulufuluala he motu nei kua mokoina lahi ki a ia. Kua whakamori mai he mtakau puringa hua ki a PCA News he hao lotu e whaha tapu ka moale, tō tau se i taha kumikumianga hokulo ki he ua e mena tutupu ke he whahinga hua malolo sino. Mai longa e PCA News koe taha he tau mena ni tupu, kua hepe mo e whakahanoa ki he tau hokotaki he tau tangatanga ngau. Kua ange e tau hokotaki he whorua tau peiseni, ke taha peiseni ni whinatu ki he motu ko New Zealand he tamahina kua male. Hanei e tau walatala ia. Talahau mai e matakau pulenga hua, mahuinga lahi e tau kumikumianga nei ke whamailonga e tau whakahaloanga he whahinga hua malolo sino ke lewekianga he tau hokotaki he tau tangatanga ngao. Talahau mai e takitaki he matakau pulenga hua komisina Aida Talangi he kesi, kua whakatutala e matakau pulenga hua, mai hanga i tohi kupu lahi he whakatuwhono ke he tau mena tutupu nei ke he whahi malolo sino, mai amanaki atu ke he tau kumikumianga. Koe mena ke waki ne tupu ke whahinga hua malolo sino, koe tau sanga vai kua nakai lata ke whakaonga tu mau, kai kua lahi maha ke whakaonga ki Niue.
Koe tau sanga vai nei ne whakahingoa whakaperitania koe tau benzodiazepines, kua na kai lata ke whakaonga whakahanoa, kai kisia ki ai kua lahi maha ke whakaonga i Niue. Lali e BCN News ke kumi tali mai he ulu whakatonu he whahinga hua malolo sino, koe ke kāwhoko Eddie Akauala, kai kua he hele mai he matakau pulenga hua, ke whakamahau e tau huhu osi, ke he tau mena nei ke ofisa he hukui tohi kupulahi he whakatuwhono, me ofisa he matakau pulenga hua. Pehea aida talangi he kesi, mai long e mahuinga he taunga hua he whahi whakapuloa, kai whuake ange tau mga honei ke tau se tau kumikumianga he mtakau pulenga hua, ke he tau mena nei kua lauia ai e whahinga hua malolo sino. Ke whakause tau vese he hokotaki ke he tutu puki tangata he motu, ke lata ia mo e tau mui he tau tangata he motu, kua tutu ai he tau uawhi ngofu maua. Kisia ki ai koe tokolonga atu e tau tangata ki lalo hifo he ongfu mawha e tau mui mo e molea e uofu maone pasene. Pia foki mo e tokolonga foki e tau tangata momotua ko lau tulu kua tu me molea o nungu furu e tau mui. Koe whakaperitania ko lau tulu he tau atu nei ko e tau dependence. Kisia ai ke he hokotaki puke tangata Niue ke tau uawhi ufu maua ko e tokolunga lahi e tau numela whakapasene ki a lau tolu ki he tau atu tau nei. Ko e hivong fulma wha e tangata dependent mai he tahe seo tangata limanga hua. Ko e mena ia ko Niue e taha me tau motu e Pasifika mai laurolangi ko kisia ki ai tokolunga lahi e dependency ratio nei. Ke whakatai atu ki he whalu motu he Pasifika tunga i atu Kuki Ailani, ko e whitung fulmaua e tangata dependent mai he tahe seo tangata limanga hua. Ko e motu ko Samoa whitung fulmahewa e tau dependent mai he tahe seo tangata limanga hua. Ko e pehe e whakakakano ki he tau numela nei, mua atu e tokolonga he tau tangata ki he tau atu tau ne nāka i ngā hua, ko lau tolu e tau whanau i kiki, mō lau tolu e tau mamatua, ka e toko ngā hoa e tau tangata ki tau se poke fua e tau ngā hua he motu. Toko ngā hoa e pataanga tangata ha Niue ki he tau atu tau, kua lata ki fua e tau ngā hua, ko lau tolu ia he hongfuluma lima, ki he limongfuluma hiva e tau mui. Toko ua e tau whanau whakaako aonga pulutu ne kua nonofo mai ki he motu he mangaho nei mai he motu ko Australia. Ko laua nei ko Gabby Wade mo James Carton. Kua whanonga mai a laua he mahina ha iulai kua mole ke ngahua tolu e mahina mai halaua tau whakakoanga. Ko laua ko e tau whanau whakaako mai he aonga pulutu University of Queensland i Brisbane. Kua whamatapotu halaua tau whakakoanga ki he environmental management. Hanei saraya mga o me tau walatala nei. Whakatutala BCN News mo Gabby he māmai niawhi, pe he mai a ia lahi whiawhia hana ko whenonga mai ki Niue ke ngā hua tolu e mahina. Ko meke ia ke ngā hua ki lalo hifo he whahi ngā hua whakaako tama. Ko e kakano uho ne whakaako ia ke he takatakai motu, ha koe hana manako ke langmatai e tau tangata, me tau motu ke tau mas ke lea mai he hiki ki ang matangi. Pe he mai a ia lahi fulfloale motu me tau tangata, kua whakamawhana atua Gabby ke tau whanau, pokolau tolu ne kua manako, ke whakaako ke tau siniet mena kua manako a koe ki ai. Taha nia mahina halaua ne toe ka nonofo mai ki he motu a to liliu atu ki Australia. Taha e tangata tāne ne kua toka ai ki he whare pui mai he tau whahe tau puka mole, ha koe tahale kua ne tupu ai ki he taha mga whawa. Talahau mai e whahinga hua leo, koe amana ki e tangata ne ki tū ki mua he whakawhilianga he ahutuloto he whahe tapu nei, aho uafumavalu he mahina ha sepetema. Ki sia ke he hokotaki langataha he tau he whahinga hua leo, ne tuku atu ke he whanau ke pule he mahina ka mole, kua matulu he whakatose tau numela he tau le kua whakamanga whawa koe family harm po ke domestic violence ke whakatai atu ke he tau whakamua. Ke whae te puku a mole ne whakahoko e tau whakauluanga takawhanga i ka he manga ko aluwhitu ke lau, ne whamahani ke tau se ke he tahani e aho. Kai naka i pihia ke lata me mga aho nei, ne kua tau se o se halo tūlua tau whakauluanga ke lata mai a whakatata ha aluwhitu ke lau, ke whakahoko he aho whaiumu he whae tapu nei. Ke he tau whaka iloa anga he whono teke maanga ha aluwhitu ke lau ke whawhonga pepa he whae tau puka mole, lahi e whiawhia ko ki sia e tau tangata he maanga, mo e mūtu kua whakalataha atu ke he tau whakaholo anga nei.
Katoa e tūlung fumalima e tau tangata taka whangaika ki he tau waka mo e tau pūsi. Toko tūlung fumataha e tau waka mo e toko wha e he pūsi. Lalawhi foki mo lau tūlu ne kua taka whanga ki he ululu. Ko ia ne moua e whakamelonga anga tangata taka whangaika mai aho ko lansa mautama. Ua hana haku ne moua ke he fitung fumafitu poini lima e tau mamafa he katoa. Kua whakakise e tau manautu whakau e he whono tek maanga haaluf te ke lau, kia lau tōlu e tau tangata fusika, kua kaua oloa ke he tau wheua takawhanga ika, he whahe tau puka moale. Whakau e ke he whono maanga haaluf te ke lau, ke he tau ata, kua whakaonga i mai tala nei. Tō whakausia ki hatau tūla tau wala tāla mai pōnei, whamanatu atu ki he tau tangata he motu ki he mai longa tau ngahua he matakau Telecom Niue, moi China Railway Group ki Paliasi, moi wāfo he mga honei. Mai longa moi whakaholo whakainene he tau matakawi nei ke kisia, ka kisia e tau tangata ngahua ko ngahua ki he tau puhala tū. Ke he whakausia ki hatau tūla tau wala tāla tutupu ke lata ia mo e pōnei, wani mo ke kawhalataha atu ke he awhakatātā he maanga ko aluwhi toke lau, kua mamna ke whakahoko e ki Paliasi ke he awhaiumu he whahe tapu nei. Si pehena hatau tūla tau wala tāla tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei, no nofo ame mnui nei pōtō liliua tau tūlu ke whileweia ke he whahe tapu ka hau.